Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Non-KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC election along BJP pen keraf mati abarim song trokrisim kang tamke oda song atum aphan MAC kang waipon pedet tok jerpen ning kang samse chipaklang pon. Kedam tang ni phain korai siar ni ajo Bubes Kalita BJP President Assam State Committee ahen pen wangsi KARBI ANGLONG Autonomous Council kilik along bangphu bang phiamen kepaklang pon along keraf mate abarim song trok resim kang tangke oda song atum aphan BJP ticket pipede da puthak keraf mate heleke oda song trok atum ahen pen ning kang samse chepaklang pon. Lamdon suri hinira inkoraisi mati peace agreement suri hinira inkoraisi kepachun jedet ji aphan abidi kanglim pula khaponsi pangdakpon aduntu Dhonsing Teron President BJP KARBI ANGLONG District Committee lapen Dr. Tuliram Ronghang ex-CEM KARBI ANGLONG Autonomous Council mati team KARBI ANGLONG atum sitami non kewangji KARBI ANGLONG Autonomous Council kilik along bangphu bangphi amen keklang pona puthak keraf mati heleki ot asong song trok atum ahin pen ningkang samse chepaklang lapen lake suri hini rain ko raisi peace agreement aphan keklem along ke khamke amolopu lakhapon sibirta pache thangpon Kedam tang arni pen abarim song trok atum pen bang trok aphan BJP atiket pivek nangjipu lamjong jong ason si mandet lu mati BJP atum alang li tumhan panung ko gason nang mandet Aruni phain korai hini arni KARBI ANGLONG Autonomous Council MAC kilik along kachipati dunji aphan korkanthi constituency pen puthot KARBI ANGLONG Autonomous Council ex-EM Raju Tisu BJP candidate atiket chepalong dunsi dong mukak ahithi pen ahem alongan korkanthi BJP klempang phubangphi ongdung arat atum jengtoi jeng ni pen kang thum karni karchu ponsi ning arong chipi ponrinti Raju Tiso pen kaningje pon korkanthi along kacharli ovekimi riso ejang atum aphan boreng awarsai pipon vekpo lapen ningkan pho angbongsi ki un an boreng awarsai pipon po busi nang thandun lapen korkanthi constituency arlo atok anu arong along kachim thorasai klempon vekji lapen kedamtang ke klemponun eason anta puthot klempon thupo puta ningje pon Lapen korkanthi arada tumdo anta nangchara mangchetu dun nangji pusi KARBI ANGLONG Autonomous Council ex-EM Raju Tiso ahin pen choning ripon. Samelang sopen longba morning ti KARBI ANGLONG News. Kami lagi just change dan melang. Sila kita tentang change dan melang. Jadi itu change akan mengapa sampai semua kepetang di bagian melang lain sampai kepacuan itu mana. Tapi ini rada farman. Nanti itu bela infrastruktur keluar dan melang dan berada size tu pun jadi medical lagi. Iklan binaji tu piklan. Tunglah, orang awak saya putak nanti kisi puji. Yes, lah ekonomi bang. Jadi, kasihlah jitu ni pun jadi Bharatiya Janata Party, Malaysia alam hidup, Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat purusan te, lah Bharat lu kido family kumbaban kumang Atmanirbhar unangji ke jadi, kasihlah Atmanirbhar macam te jung lah pemben economically, income source lah soili, ni dewan tekje pan, bagi tekje pan. Orang luar saya kita ini Wegji, aku ni cuma lalu itu. Aruni phain kora hini arni duar bagori constituency kohora MS Rongmongwe Lamps along Pherangke atum kahumri dam. Kohora MS Rongmongwe Lamps along Pherangke atum kahumri dam pen. Haladak arat atum lapen Lem Secretary Holiram Ingti nang kapachini dun atengke achiklo jonwangta sang pibiar lapen ration card along atengsi long lap lopusi nang pachini dun lapen rada tumaphan kemese na berta lake caste certification lamps ahin pen ke bonai pi ake joyateng mate ke jom hek anam pen tangka sikap haroi si pensi claim pi lake rat aphan kanghon ang theklu mena jongjong jongsi chebonai dam pulo tangte tangka lapen apor sitami chipinang uji Lasila puson rada phan ake joypen achiklo jonwang sangki pimati keron ver a sorkar dover son te rada tumsitami kesungpen chetong telu
Kajiranga Penrisa Ningti, KARBI ANGLONG News. To aprang si KARBI ANGLONG News kilang ala dom sistem kadom pasi eglo la si ni lidon dak kohor lem long sa kahum nei ladak la lang di tumang karji ladak sang kilong lang ji pai po pen long ma long le ma labang solam si karji ji akola penang park ke ni tum dak kupia kam si pini la anam muluk munit kecitong ma labang solam tiap tak si ni litum non paklang kon pola chinalu tumang lang mom thani tum non paklang mom cameraman kupi posi dak muni ko mala sini aju pom po oni la nali tum posi dak dak bang lo sang nang endu sana kan tu tinali tum la sang ani bang tanali tum kilong nang ji anta long eren ma long e nali tum ke lin kon bak long ni lilin thokat lin thongke ta long lap lama long la tinali tum la chiklo jan pen patai kon tilo patai sibe patai sibe di to choi lo nali phan nali men chani tha mini kilin pi to choi glo tin adu bon pola sir than nang la sini adu bon po apnaloge ki kam raise ya চাউল নিব লাগিছে চাউল বনাইছে আপোনালোকে চাউল কিমান পায় পাৰ হেড 5 কেজি 5 কেজি মানুহ কেজন আছে আপোনালোকে আমাৰ বৰ্তমান দুজন আছে মই আৰু মা 5 কেজি কে পায় তে মাহেকত কেবাৰ কি দিয়ে ইয়াত বৰ্তমান এবাৰকে পাই আছোঁ এবাৰকে পাই আছে ন প্ৰত্যেক মাহেকতে পাই আছে নে এভৰি নামটো কৰিবচোন মোৰ নাম নুপমনাথ ঠিক আছে ধন্যবাদ জানিছোঁ Sangke ni tungke la lot mena ting mange jitu public file pinai bange pibom lo mane non bange non marke additional pensional dorang NFS rice la hini tani tum pibon la bange achuk lo yon bang mothe time bang mothe ahok ni tu lot mena hut pen ke dercha du prapcha du pot la so bange mane jani man non mie chiklo sangta mie chiklo marke pilong ai de thai la bange mojun pilong rong thai ati man non puta men non ta additional me additional non puta long le lang la si me additional long lu pete la so additional bang ke non itu mane juna ciklu anta le rok ta hai la bang pipot la se hok rat tum bang ke achiklu mane me ciklu si mane long nang ji pusi matha ta hai sitame lage government ni tum phan nang pi ahut pen allotment der pichat du la pen FCI long tame contractor tum ahut pen gari pen mane hormunang thon der pichat du la si achiklu jon bang me ciklu si long enai pu rat tum bang la so bang kiba be deta hai agom chilong le deta hai sitamini tum mangke ladak management committee ladak bangkre pho committee do laga do weching wai ching sar sini ta chiklo yon bang ta pipon mom bo la pen rat tum kilong nai an bang ni tum pipon bo Aruni Phaingkora Hini Arni Kohora Chandra Singh Rongpi Community Hall along Pirthe Adang Biodiversity Katalon Arni NGO Aranyak atum ahin pen sai katiki arat atum aphan methang kapang room achili lapen kapaklang kachepate ajaimek kibipon Ongdung arat atum methang kapang room achili kiwan kachepate along KARBI ANGLONG Autonomous Council Agriculture Department Officer atum penchenglo Jorhat District pen Nesahin penchenglo bangso chili ke pangrum kachepate ajaimek pangchengpon kachepaklang dun thegatum aphan nong ekipajir ponji aphan chesik pondo sonsi bangso pirthe adang along biodiversity arni katalon mesen pen pachun pon Kajiranga Penrisa Ningti KARBI ANGLONG News ভাল লাগিছে আজি যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি ডেত মানে যিটো আমাৰ অন্যকে ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মিলি যিখিনি আয়োজন কৰিছে মানে বিশেষকৈ চিটছবিলাক বা কাৰ্বি আমাৰ আংলঙৰ যিবিলাক গাঁৱৰ মানুহে যিবিলাক খেতি কৰে যিবিলাক বস্তুবোৰ আদান প্ৰদান কৰিব পৰা যায় বেলেগ জগতৰ মানুহৰ লগত বহুত বস্তু অচিনাকি বস্তু আছে যিবিলাক মানে নতুনকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ নিচিনা হৈ আছে এইটো খুব ভাল লাগিছে এইটো ভাল পদক্ষেপ আৰু ইয়াত ষ্ট'ৰ হাউচ বুলি ক'ব যায় মানে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ডাইভাৰ্চিটি আছে এইটো বেলেগত পোৱা নাযায় মই তাকে কওঁ যে মানে ইয়াত হানথু বুলি ক'লে একবিধ আছে যিটো বস্তু আমাৰ প্লেইনছত অসমত বেলেগত নাযাব ৱৰ্ল্ড ৱাইড সেইটো গম নাপায় টিহাচু বুলি একবিধ আছে বিথি ফাকনুৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু হাৰ্বছ আছে শ্ৰাবছ আছে বা বাকী যিবিলাক আমাৰ কাল্টিভেটেড ফৰ্মৰ যিবিলাক মাকৈ আছে বা ভেন্দি আছে বেলেগ কিছুমান ফল মূল আছে জংগলী বুলি ভাবে কিন্তু মেডিচিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো যদি আমি কনজাৰ্ভ নকৰোঁ এইটো মানে এইটো চিড বেংক হিচাপে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি আছে এতিয়া এইটো মিউজিয়াম ৰাখিব ইয়াতে মানুহক এক্সিবিট কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা এৱাৰনেছটো বহুত বাঢ়ি যাব তাৰমানে এইটো খুব ভাল ষ্টেপ লৈছে তেখেতসকলে আৰু এইটো প্ৰশংসনীয় কাম বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইটো দেখা যায় যে মানে কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিমান উৎসাহী তেওঁলোকৰ জ্ঞান মইতো ভাবোঁ মই কাৰ্বি আংলঙত নিজে প্ৰায় 10-12 বছৰ মই কাম কৰিছোঁ এটা সময়ত এজ DFO এজ ACF মই তাত আছিলোঁ কাৰ্বি মানুহৰ যিটো নলেজ প্লাণ্টছৰ ওপৰত সেইটো বেলেগ মানুহৰ তাত পোৱা নাযায় তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটা গছৰ বা সৰু এটা মানে হাৰ্বৰ প্ৰতি মানে প্ৰত্যেকটা চাইণ্টিফিক নহয় যিটো কাৰ্বি ভাষাত কিন্তু সেই নামটো তেওঁলোকে জানে ভালকৈ চিনি পায় সেইটো কিন্তু বিৰল পৃথিৱীত এইটো মই জনাত মানে তেনেকুৱা কোনো ট্ৰাইবৰ তেনেকুৱা নলেজ থকা দেখা নাযায় এইটো খুব ভাল কথা ঠিক আছে থেংক ইউ